Ekisharre kino Gomborora ya Kabweza hamwe na Town Council ya Kyegegwa ziri kushangwa mu ishaza rya Kyaka Central District ya Kyegegwa. So akapasi kaga kari mu kutwatura bagamu kurugubwe tukataka tungaga mu gishago kugira ngo isabe kino cyabasa kuba hamurende ogucyabasa kwika kansime honorable cyatukolire abo bukonyeze bwatwayire kora na Rwanda sembere mbe twikayiremo imhande mibi hano nyine myaka 69 kuyanimba mu kubanza motoka crossing urugudo ne rugamusomba ne yambuka mu galboro kerosi 1 Gombora 2 Kyegegwa Town Council na Kyegegwa Sub County. Abaturana munonga becyaro cya Gariboreka nibagira ngo bamaziro bwire bwinji bari kubona abona habwe cyarreki na munongo mu kutware bihingwa byabo mu Butare hamwe n'abakazi benda babantu bazo mu marwaro. Twatwine kizibu cyo bitatunga akatare akarungi. Akatara karungi twine ebyo buguzi ebero gashibare ebyo buguzi ebiro ga Kampala. So abantu bakushara Kyegegwa tuferwa beyejo. Abaturana bongera bagira ngo mbwire bw'enjura amezi gabiri nigijura abantu baburwaho kuraba kandi basimira umunyishengero aho kubakwataraho. Kandi abana banje n'abatembere kurwa mu primary baje ku secondary bashimira primary ya Mushomba. Nabwo cyo abantu bari bamahanda mibi itari mirunji kandi abakazi bitu bagakunuya kuza Kyegegwa ahirwariro niba kukibirizenda. Ekisare turiyo mu mberambi kare ngo bwirobo bwire bwenjura ekisharu kibe turiyo mu mberambi. Sazina tukubaliza hano motoka z'ibicori zikasita kurabaho. Betsazina tuli tukozira umuhanda motoka nzirabaho stereo calvats 18 sofa. Betunona ngo umuhanda ndi cyaburwamu ngwetaga maramu ngwetaga ubuvera ngwetaga gutina kugenda haiguru ngo amazi gasigara ngagenda kurungi. Abatura borekera amashemerwa bwa nyuma ya motoka ebireye gwire maramu kwambuka ekisharre kingu kandi niye bire motoka yo kubanza okucyambuka gasha kwa Ferupu Murangira.